Angbuhangu datam ni meriyo kerito taphambur beli la rehi nanu la acara pemeringu eti la YKB TV bandia ditarung ya na pulung ni miri malakata hamayamu doa mamaninggola awang buhang menyaparung ya na pulu manang kapipi arikama aminu ang buhanggul tami miriho karitu na pulung na parungo da lalo dunahu weling la epihu kawudu nomu dalar hakambulu lupalan dalar hakambulu walu na tema na lawangunya nama akatu na dalar hakambulu dampu yedu yakana papatanda da pawana na du nyuta patapatarangu dalawan ranja buat dabada dawandi kembaliku dama makuwahaya ngubulu na hanggubo awangu angubu hanggu latamu nei karitu napahanganda laluri na mambotu ruku balawanja dama akatu nama paruhaya naluri panggulu pananjadi kaparetai Hitler la Jermanu ninya kana rencana bakuluna ruku na pampuhang pamieti nanja datau Yahudi lupa na pamieti hada namu monjuta tau Yahudi bana pandilha dang na pamieti ha la kurong na maningu gasununa ang buhanggo na pulong na ibiri panamu nanda nyuta katarimang mano ladalu hangga ndanya nama angkat nuna na pulong na ibiri panamu nanda nyuta katapakiha taboru na kaliembi dangu na sapatu ndumawiti lapa bobar ya na pulong ruko dapapaki hayada mapalangatakang kanadu apalawan da didi aya nakuwaha na pandengita tapi nakuwaha na makuwaha da eti dang amangon da ang puhanggu latam ni meriah kerito da pamuhong da tau nama baraihi dangu da tau nama meeting yakan dia antara da tau tanah dangu tau nama bilitaka de i aya taka tanube na pamuhong nuna badani mandai manyaka lupa kuwahala da eti kanading hilupa deni anyapa naluri panamu ang buhango yena yakana parimangu dangu ruku nanuna yedu yakanyuta kata paki hambun dabada da kapabiara nai ala kapia kumakandanya palawanya nama akato laluri amin malakata hamayang domiri halaman yang perong ya na pulong mata kama palaku ya laluri ma holodo amin ang buhanggu takalayohuan na pulong na perong dan amu maruang badunya palike ya subscribe dan pabirinya laang dapat tahu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.